स्ट्राइक रे बाबू केवलर राहुल पॉइंट बॉल एटी बॉल टी फुल टेस्ट यार सुंदर फायदा होते बैट्समैन बाबू विशाल छक्का राहुल सामने बाबू ଆଉ ଏକ 4 ରନ୍ ଓଭର ଦଳର ତୃତୀୟ ଓଭର ଏଠି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶଟ୍ ସେ ବାବୁଙ୍କ ବ୍ୟାଟରେ ବନେଗ ବିଶାଳ ଛକ୍କା ବାବୁ ପ୍ରଥମେ ମଣ୍ଟୁ ଅଷ୍ଟମ ବଜା ରଖିଛନ୍ତି ଏଠି 9 ଓଭରରେ ସୁନ୍ଦର ଫାଇଦା ଉଠେଇଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା କଭରରେ एवं विशाल छक्का बाबू के